Slušalac iz Herceg Novog želi da kažete šta se dešava sa dušom posle smrti, o duši posle smrti. Šta se dešava s čovjekom posle smrti? Možda bi bilo to ispravnije ga tako formulisati. Prisutno je od postanka. Taj dah smrti svi osjećamo zavratom. Svakog momenta čovjek može da umre. I od tog straha, od smrti, od prestanka ovog zemaljskog života, ljudi da nešto preduzimaju, tako ustrojavaju svoj život. Jedni, hrišćani prije svega, ne mogu da se pomire sa smrću. Mnogi drugi koji ne osvajaju taj hrišćanski život gledaju da ovdje na zemlji što više ugrabe od života. Pomirili se sa smrću, dolazi smrt, kraj života i onda ono što kaže bogataš u Svetom pismu, jedi, pij, dušo i veseli se i uzmi što više od ovog zemaljskog života. Mnogo je u žitima svetih, čak sad u novije vrijeme i mnogo naučnika iz psihijatrije, psihologije koje to pitanje zanima. Šta biva sa čovjekom posle smrti? Da li se sve tu završava ili čovjek nastavlja, da li sa dušom, duša odvojena od tijela, da li zajedno, da li se javlja u nekom novom životu, da li se ponovo rađa i tako. To je pitanje koje je mnogo prisutno, a mi gledajući sa ovog hrišćanskog našeg usvojenog stanovišta, najbolje je da pored žitija svetih i mnogo primjera čitamo onaj dio u Evanđelju o bogatašu i Lazaru, gdje je fino izloženo, kaže, dva čovjeka su živjela, jedan bogat koji se veselio u ovom životu zemaljskom i drugi siromak, bolestan u oskudici, gnoja u ranama, psi mu ližda u rane i kaže Sveto pismo, oni umru, oba dvojica. Ovaj koji se teško muči u ovom životu, ode u naručje Avrama, ode u radost, njegovu zagrljaju, ode da se utješi, odmori, ovaj drugi u muke i još moli Avrama da pošalje Lazara, veli da umoči prst svoj u vodu, da mu malo ohladi jezik jer se strašno muči. I Avram mu govori, kaže, sinko, ti si u ovom životu primio sva dobra, a Lazar je primio sva zla i sad Lazar se tješi, a ti se mučiš. I posle u Svetom pismu mnogo tu podataka se otkriva nam Gospod kroz riječi svetih apostola, evanđelista. Kaže bogataš, idi oče Avrame, pošalji Lazara da kaže braći, imam 5 brata, da i oni ne stradaju kao ja. A on kaže njima neka se drže Mojsijeva zakona i neće stradati. I tako ima drugi primjer u žitima kod Svetog Makarija. Pa kaže, Sveti Makarije je podizavao se u pustinji, sad nađe lobanju jednu, kucaje štapom i pita čija si ti? I on kaže, ja sam ovdje bio vrač jedan u selu. Pita Sveti Makarija, kako vam je tamo? Pa veli, kad se ti pomoliš za naš, malo nam je lakše. To je jedan opis ovako zanimljiv. Svi smo blizu tu, strpani smo. Niko nikog ne vidi. Ne može niti da vidi ga od te tame, od muke, niti može da ga podnese. To je to stanje. Još jedno, kako može duša da bude posle smrti. Znači, ako crkva uči iskustvo svetih otaca i kroz Sveto pismo, smrt nastaje kad se duša odvaja od tijela i tijelo se polaže u zemlju. I pošto je stvoreno od materije, ono se razlaže u toj zemlji i čeka vaskrsenje, čeka drugi dolazak Hristov, kada će ponovo da Bog iz tog praha zemaljskog, iako je tijelo razloženo, ponovo da se spoji duša i tijelo u nekom novom obliku. A duša do tada ide 40. dan na privremeni sud i po tom sadržaju svome koji ovdje čovjek ponese sa zemlje, znači čime puni dušu svoju i tijelo, ili dobrom ili zlom, ili sa tim blagodatnim spasonosnim energijama koje nam Gospod daje kroz crkvu, Duhom Svetim, i time unosimo u dušu svoju i po odvajanju duše od tijela ona ide u sebi srodnu zajednicu, to je s anđelima, svetiteljima, sa svetim ljudima i tu čeka drugi dolazak Hristov, taj konačni sud. Ili ako duša nema to, ako je zajedno sa svojim tijelom griješeći ovdje na zemlji, isto tako se napunila tim negativnim sadržajem, tim demonskim sadržajem, to što nema u sebi te blagodati Božje, što ima sile demonske. Ako takva duša je to ponese sa sobom, ona ide u takvu zajednicu tih ljudi, demona, anđela i muči se. Znači muči se strašno, ali opet može da dobije utjehu kroz molitve svetih ljudi, kroz molitve svoje rodbine koji se mole za njih, daju parasto, se pominju ih na liturgiji, kroz cijelu crkvu koja se brine za spasenje duša. I na kraju, o drugom dolasku Hristovom, bit će taj konačni strašni sud, kad će vaskrsnuti i tijela. I još da kažem ovdje, vezano je za ovo pitanje, za hrišćane neispravno da neko spaljuje svoje tijelo. Nema ništa gore, zamislite da vam neko spali
kosti od tvog najbližeg. Ljudi su prije ratovali, naši su ljudi prije u ratovima i u toj mržnji imali neki zdravi odnos. Neprijatelj je bio do po smrti grob se ničim nije dirao. I najveći neprijatelj je bio onaj ko ti razori grob, ko ti kosti roditeljske očeve razori. I sad vidite kako došlo vrijeme da čovjek sam sebe ili njegovi bližnji odluče da unište tijelo, unište kosti, unište ono što čeka da se spoji sa dušom o vaskrsenju. Sad ima tu ljudi koji logički razmišljaju, a zašto i Svetog Savu su spalili, kako će njega Bog? Sveti Sava nije sam sebe osudio na to, nego je drugi. Sinan Paša je i s pravom je vladika Nikolaj pred rat drugi svjetski, kad se taj pokret s Francuske, kad je došao u Beograd, kad je prvi počeli da se spaljuju, s pravom bih je i nazvao tako društvo Sinan Paše. Su prvi počeli da spaljuju ljudska tijela. To nije dobro i nije hrišćanski. Mada evo dešava se često da se to iz ovih ili iz onih razloga uradi, ali čovjek direktno je, jako hrišćan, jako kršten, jako možda živi u crkvi, ali direktno ispovijeda da ne vjeruje u vaskrsenje, onako kako uči crkva. To bi ukratko bilo. To je mnogo široka tema, ali koga zanima može žiti, a svetih mnogo je primjera duše posle smrti. Mnogo bolje to čitati, mnogo primjera gdje sveti oci govore o tom stanju duše posle smrti i Sveto pismo. Mnogo je bolje nego istraživati neke druge knjige, to je druge sanputice i to je siguran put i nešto što je posvjedočeno kroz sve te ljude.